Hello, a very good evening. Kurundari Mambo, the Impact News Kim Manung Thoramni, a 360-degree analysis of news and events. Manung the Mampo Mutaramuchage. Maru in a quiggy Ladyba, Quiggy Apunba, Indiagio in a Hazik Putuebo of them say Union Budget 2025, Amadi 2026. I don't know Hazik Union Budget, Putoreba, Quiggy Union Government, Putoreba Union Budget say, Masi Hazik, Aquagi. Laiba Dumba, Quigi, Manipur, Tonga Tongan, India, Manung the Lady State Sing Sigi, Masiki Tangai for the development sing, Amadi, Tonga Tongan, what Pame, Uncle Menawi the Magda, Masi Union Government, Putueva, Union Budget say, Masi Chumibra, Natraga, Lalibra, Natraga, Makoyu Eva, Sumnatagi, Makogi, Ladiba, Paliba, Sarkarsina, Makogi, Abama Mong, the Putokra, Hivo from Sini, Aduna, Kogi Union Finance Minister Nimla. Sitambaram na Putokiba, Adumba Union Budget si Hazik Tongan Tongan but political party me am the court torpi wafam the music ladies say Aduna Maruina Hazik India in a quietly chown a lady opposition party Congress ki Mike Gisu Tongan Tongan Mufum Thami Aduga Manipur State Unit ki Congress ki Hazik President Wediba Sri K Megachandra na so Thamgivi Wafum Madungina Hazik Putoiba Union Budget si Manipur Praja Madi India ki Praja Singi Kana Namagida Mukta Putok Padumba budget nate Masi Subdatagi Bihar election da Bihar election da base Tawa Adumba Bihar election budget company Habigi Wafum Singba Pongdo Kibu Wafum Lake Rabani Aduna Hazik budget sina Koigi Ladiba Koigi Manipur ki Maruiba Hazik Yamna Kahana Solaba Handaki Oi Kiba 2023 Megi Home Dagi Adumba Kanglup Anigi Landa Kahana Sohan Karaba Mioshing in the Mogda Kudong Chana Winam Makogi Mayumake later Mamati Lam later Mioshing in the Mogda Makogi Obatongan Makari Hen Wafum Sing Yauri Happy Wafum Sing Lady Adumo Haiba Union budget Shida Yaw the Wafum Duni Haji Koton or Wafum say Aduna Union budget in a hen acquiring Maru everybody, Levaki, Madam Dugi, Dakar Leba, Kudaki, Menkanabugi, Adumba, Marueba, budget put up with Aduga future Gidamagda, Kariumbakara, Masi, Kogi Lady Langactuna, Kayumbakara, Hena, Afabatabakta, Nabagida Magda, put up Adama Union budget to me, Adu Hazik Putovi Union budget, Karai Faba, future game of the Hazik Manipuri Riba, Hazik Tundu Laitadaba, Madi Awana and Talaba, poverty and Masing Yamaba, Madia Kogi, Saint Tungi, and the Waraba Matamzida, a Union budget put away Union budget, Masi Marang Kaina Pangadoribra, Amadi, Manipurgi Maru from Singda, Masi Yahan Mangam Gadoribra, have from Duni. Adumo Indiagi Manung the lady, but Northeast State Chief Minister Singh the Hazik Putu Union budget say, Yam appreciate the Wamadi, Makoni, am not Singtani, I Vadum Union budget near Havi often Singulari. Aduna Maru in Angasi, Kanaja topic C. Bihar election project yet Union budget 2025 and 2026. Masi Congress the quarter Wadum Wafum Kakni, Adun Maru in Angasi Langshan Bivazi was a professor Elangbam Iboyaima media panelist MPCC, Odawan Mukta Tramuksage. Aduga retired professor Elangbam Bijoy, Economics Department, Manipur University, Odavu Taramukchari, and last but not least, Shanta Nahakpam, Secretary General, United Committee, Manipur. So I welcome all the guests. Ngasi Manung Hutna, Bihar election projected Union budget 2025 and 2026 Congress. Han Bisharuk say ekta media panelist MPCC ki oda professor Elangbam Iboyaima da ekta hojage. Okay. I was a Bijoy the Hana Laxerge, was Anna Tamirago from Muduna. Adana was a Maruina, Queen Ying, I was say, Handaki Union budget, see, Miangi budget, Nati Havagi Congress, Wafum Guxulek. Aduna Hazik Putoa budget city, must say Supnatagi, Bihargi election, Naxalakpa, Bihargi election, the project of Adumba Union budget Mukani, Masina Levak Miam Praza, Kanan Gadava Adumba Union budget, Nati Havafum lay. Wahum Zeta or the Karikari Mot PBA? I'm hiding body. Budget I see the low country magi state cooking muck like the me cooking mucky interest. Care loba the Obearoi. I do not must have point out see Karachitaba, Nandaba Sibara by toy. Aduga Handaki budget see the last few budgets, which are Karagi budgets, Yamna, Koina Yam Tungi, some Sana Yingbam, Sana Yang Mangi and a Koina Masi Aduba problem with Abney.
aduna matamdadi akona budget haraga yamna short term oin longnarami adu hujikti koi last few years hujik chathara isini koi si koi Viksit Bharat adagi koi ka sumaina koi Amrit Kal kaina tawraga 2047 sidaga target torpagi pol aham bada 2030 adagi 2047 ne target torpagi wari chelai aduna sidaina hajaning badi sagi India ki ya future ki matang sida su yamna sida yam philosophical oiba idea ka am su yauri aduga masi yamna details sing na kona matang round na naraga su ahan bada ina haja do bomna masi hekta koi gi election budget ni kan hadi dismiss to ba madumak su ai langane khali kai gi no haraga koi gi sida paikhala iba policy program sing sida yamna koi gi far far reaching consequence legado adumba yam yauri aduna India ki koi hujik lai si yamna koi tight situation ni international uncertainty laiba India so koi growth rate andarakpa sumain tawduna kamai tawduna koi growth rate accelerate torkadagi haina torkuma tamdani aduna sidaida koi gi koi power koi potential mayam se from all angles masi kano tawba exploit tawba aduga masi koi nurture tawba masi mani government policy ma tawdok se aduna masi ma adum tawba adum silesu adum ui aduga hoi chume Bihar gi specific project khadi yaugre state mogi kosi turengi state development gi state yaure adi moi the greenfield airport sagat pagan yausale adagi yamna aina yamna nungaiba amana moina kusagi koi meteron haraga thangjing gi board ama sengatna torokpusi thangjing je koi swaidagi toina bu koi value ji khangdong tawri adubu somdadi Bihar omdadi thangjing si superfood aina lowdana moina mai tawgeda masigi export import gi posim yam kanna moi tawre aduna hojik akoina sum documents ka uyeng badari kamai tawgeda handaki budget simaktada moigi hojiki moina makhana hai moi thangjing ji aduga masi sidaida kanoga pire sidaida koi 100 crores samu koi thadara kadaro ni sidaida sina kamai tawgeda masina export import torpagi port lakadoini aduna si podcast akoi ngisagi akoi sidadi amna koina value khangdra lera ma port amagi torpaga leidna aini sina hajaji kanoni masagi handaki budget sidida sigumba kogi step khra yauri da kogi potential jingje kano tongnam sidida masi kano do ora ogiba Bihar na kana direct phangi badumana atopam ni kai naraga moi policy kogi hujiki koi thangjingsi India da puthokpada 90% di Bihar na puthokpani hai aduna Bihar na yam phange adubu akoi romgi su sai quality gi potsi sida koina mu qualify tor pya sida koi sum yengbada koi atei area ga yang pangna koi Manipur gi thangjing gi tonganba kano khra leje kana koi khanjaba lei sum basma yam yengbe aduna aina sum khanja hajening badi bagi round yo na ko sagi budget sida sagi opo kano na koi gi political parties gi statement sidi barabar yamna koi gi stereotype ni opposition na haini anti people ni haini adagi koi ruling na pro people ni haini pro growth ni haini sidi barabar thingnan lei adubu koi professional economist sing na koni yengba kan di sagi sidaida yamna sathina koi gi economy yauri sidaida koi gi akoina yamna phajana lobase koi pai togeda koi Viksit Bharat ne hairi se akoi ju adum hai Viksit Bharat hai koina akoi hai lei se ko adubu Viksit Bharat si magi nature se kamai to magi characteristics kamai lei dagi se koi kang khangadabne hai bide koi Viksit Bharat dum hai Amrit Kal dum hai adubu handaki budget sida yam phajana mase kanoni akoina ngarang koi gi all india ge ko discussion ma to kana su mase mayam su dum palle mase yanan ba oina handaki budget sida koi sarkar na yam to hai ba Viksit Bharat hai bise sida kai hai mase hai si mo hai si lai ba lei taba adagi koi gi nupi ayam bana kai 70% of the women se ko tabak to ba adagi
ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯐꯨꯗ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯐꯨꯗ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯋꯥꯔꯜड ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯧꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯀꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯀꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯅꯁꯨ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕꯖꯦꯠ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ PM ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯀꯨꯝꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐꯁꯦ ꯐꯪꯅꯤꯅ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣꯗꯤ उतते एसिस्टेंट पीने लौथोए अदो हंदक्सी अकोइना सागी फाइनेंस कमीशन की मीटिंग खंगदे एनी फोरम द कोइन हायरकपनी मसे अखोगिसु सागी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगी इशू से मसे येंगगा तोंगान प्रोविजन का थंबीब याम दरकार ओएना अदो स्टिल कोई मदु हंदक दम मिस तौरे अदो मिस तौवे अदुना मसागी असम द थोकिबा सिक्किम थोकिबा दुदी मागी नेशनल कलामिटी दु सबसाइड तौखर मतुंगदा अमुक मयुम हंजिनबा याबई वारीने लकोई सिदि हंजिनबसु याबजिनिको सिगुंबसिगी सिगुंबगा लेते अदुना सिदा आइना हाइजनिंगबदी कोई बजेट एज ए होल को मसिगी डायरेक्शन जिमदी याम फब्राइन खले याम फजब्राइन खले अदुगा सागी मागी माना तौरिबा सागी कोइना ख्वाइदगी एप्रिशिएट तौरिसिदी कोई विकसित भारत की पैरामीटर्स मैम से सेने क्लियर ओरपदो कोई फर्स्ट टाइम बाने हाइजरिने सिलै सिमन लैबा अदुगा अतै सिदी मथा हाइबुदी कोई मथंगी राउंड लापदमु अमु आई पंजरके अदुगा कोई सागी तौबदबु अखोगिदी मसी अखोइना खंगदबमना मसी मणिपुर की बजेट नते हबसे मणिपुर की बजेट नते यूनियन बजेट ने ओके यूनियन बजेट निना अखोगी शेयर सी हेक हाइदोपदबुदी याउदब याइको बट मनुंग याम लैदी मसीदा कोइना कमाई तौदुन मदु लहौदगी हाबसे मसलीदा कोई थिंक टैंक मैम हाइतारेको मसी कोई पुंजना बम संगी कइनोदा गवर्नमेंट हनी तोरिमा ओपन में याम लैदी ओपन याम लैदी मदु कोई मथंग हाइजरके ओके इबोयामा लाखना तौजगे अदुना जा मरुइना बीजेपी की माइकेदगी हाबिदारे हजिक नॉर्थ ईस्ट की अपन सीएम जिंगनजु हजिक यामना थागत वाई म्याम खक थमे हजिक पुथोरैबा बजेट की मतंगजिदा अदुगा येंगबा याबसी बीजेपी ना हाबि मतुंगिना 2024 दा अपन कोर मसिंग अखोगी डोनर मिनिस्ट्री ना कोई स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की ओइना 4005 करोड़ ने अदुगा 2025-26 दा हजिक से 47.6% हेंगल मदुंगा 5,915 crore sanction तौरे हाबिने अदुना अदुगा निंजंग याबमना अपुनबा खोगी इंडिया की ओइना हंदकी 25-26 की बजेट से 50,65,345 crore sanction नि अपुन बोइना अदुगा सिगी मरक सेदा हंदक sanction तौरे जे कोई नॉर्थ ईस्ट की खोगी मरुइना 5,915 crore ने हजिक अदुना हजिक मखोइना क्लेम तौरे से हाना ममांग द पिरम्बा अखोगी सेनफम सिंगजदगी हंदकसिना अनदर
khoi yam senfam hai badare yam senfam ni almost 1910 crore gi hen bagi senfam ko sanction tok salak paje masi hen khoi gi BJP lengak se chawkhalak pa BJP government sena khoi north si damak ti yam ka hen khan bagi damak ta hai ba senfam sing je thadarak puni hai ba fam ni adu congress ki mai ke de gi ngarang khoi congress ki president sri ke megachandra tham gi ba fam dari hai ba union budget si masi khoi miyam gi oiba budget na te manipur gi budget na te masi Bihar election the project of union budget ni having a come from say otherwise the kari of some time you to me I was a Bijoy na I with the I yanimo ambia with general union budget adana union budgets the budget kit him the budget could has a support me ambia when in mathematum the commentary for Wayna adana Subai said that you party one natana mana team the phasa yam yauri yes aduga work implement or kumatam the ne khoi yang doise the union budget wera kan da kamu kharana mu hairi se the Bihar budget ne ana Bihar ki da special by area khara piri asai was a bixit bharat ta pangriba was a bina palli bising do yauri ba pot ni madu akhoi na perspective view de yang bada di potu for the last 75 years, poverty alleviation program, every government achieve government policy traditional view of development 5% to 7% national income equate chocolate leva koigani and hiram badu 1970s the awong mulakre and a flexible program am haptragadi mana income inequalities hangalakani unemployment hangalakani aduga saigi mass poverty hangalakani aidana hong ko view leire adu matungena flexible program so husudum chathari adu ekone achieve tobudi ngamde madu thajaba team gi wani aduga union budget sida changhil aga Bihar gi pot khar happy araga the why not for the northeast northeast for the last 75 years ekoi backward class tadum backward lamne se khoi mai la ponam moreover ekoi gi state si ekoi gi boundary da leiba tamban matar landlock oiba awa aba ngak nangba hojik su India is that Nunuki Manung the Kwai the Yamna inflation rate Wangba. Whatever other even income Jakoi the Diadum came Canada Pamana Asai Hengali Potium Mandana neutralized the people. Benefits in Jay. As I noticed the Pasha Hengalagasu, particularly for the Manipur report out there, acquired the Moari. In the meantime, Bihar the Kara Tauribo Potuna Sai Makani projects na all over India, Manipur the Su, Karabadi, Loktak the Karida, Tangjing port, a do port. Later, so I can benefit and Pangadomate. Quite the Hojiti say he and you pass about 2 years say. A quay Belis the upon Sapia aeroplane than Natragati. Income so on the later Lamsida. Are they singing as a valley the Kumbayadava? Economy, bra, I quay. Economic crisis yam satina to bottom home and Sigi Bihar hapa the why not from Manipur? Masida so about me couldn't hang bong. Man more than 60,000. More the lady report say displaced way within a dana. Asau Raktana. More the creativity is a lectana. Masai my lady became a family. Suicidal Sigalain. Masi Tadrabra, Udrabra, Masigi Baton on Maskim Union budget Wairagasu Bihari Hapapa, Kosi Hapapa. Adore the why not does. A quiz the Fomu Sao Potoman. I was a quicker my Hindu noise. Manate Emishimida, Piri Portuna, my quiz the Kanamangamde, Maramdi Emishimida, Lupa Langmatara, being the Puzaru Bokambuzi sent Simungamde. Was the NPA target or non-performing assets and
bank na di adu ta komthok pam hau leite mana ngasai toru karbar si 20% 30% mana hana leram badu dagi handana chali port yon basitaba adagi shutdown hengalakpa strike hengalakpa adagi every economic activities toru puna musi loin mak hawa nang mane sigidi union budget was why not for a specific podam simadi adum mi punam adum chumagadawa podam way adana northeast hengalai se khoi di adum neutralize tawgini karina khoi sidi khwaidagi pot tangba lamni aduga ai marakta adak maruina khoi department budget habidare department budget sing puthok budamda mamangi education sector da puthok budget 20.60 24 25 ta aduga handaki union budget puthore jina 20.53 handarakpa aduga atopa department amu yengda transport amu yeng matamda ju khoi maruina khoi gi mamang da puthok budget 11.28% puthok budamda another again 10.83 da mu handarakpa aduga khoi rural development gi khoi gi panchayati simbo chakwa thorangi matang jam tawbse mamangi 24 25 ta 5.51 oirambadagi hajiksina mu 5.26 ta handarakpa aduga maru oiriba khoi IT telecom sigi department sida mu 2.81 24 25 sida aduga mu 20 sigi 25 26 ki putor phosida 1.88 handarakpa aduga india city hariba department sing ji maru oiriba department amu khoi oiriba dumba jaga amu su oiriba aduga handak khoi gi ikhang khangogudana khoi sumba khoi gi union budget putor podamda hariba department sing jira sumba khoi gi sentum thadabagi paisa handarakpase masi union budget ki handak puthokpagi niyom si kamaini yengbi masi kadai बाउ चुम्मी नत्रग लाली वाफम नतना इंडियाना लौरे बे स्टेप सि चुम्मेना खनब्रा हजि पालिबे सरकार जन कमाय यंग बे aduna madudani asai somda lekirba viksit bharat ta 100% lai henba 2047 somda na paisa je handari yes natra adigi transportation ne khoi gi cost of production da kari da hiram gudumta mateng paga cost of production handaliba kedori besi transport ani the transport system si handanba akhoi gi di adagi rural development asi thaina dagi gandhi gi matam dagi rural area chahol di india chahol ni hai aruga sidana handarai ba price index na ayo khroba aduga budget ki allocation sidana handarai ba hauji ki matam gi oiba no information technology na prithvi si hauna chahol ba everywhere sina sida sumu handariba adoding asai som the piriba viksit bharat ki asa duga asiga asi ai mondadi ai wakal dadi masin mana pamba pandam se si onate ne ne khali man chakot bai si chakot gani haire ka panga ya banate chakot bai si koi karigumba development indicator khar soidina legani indicator sing du achieve tawna bo hona bani khon jakhot pai do risi mi mana jakhol ani ne banglaw do lawra ka ta ya bana tab cha for example northeast ki da hai khoi gi government masi party ki wan natana look is policy edana khon yam chau wakal asa tham policy em leram look is nate egg is thabogan pangthogadam ne hai pangtho ibra pangthok tra not difference at all khon umatam hojiti wa ku tawdre ko Tim di sama na ba? Mami ngon thorok na si party line di wan na tabada khoi na subject sida to nainaru bu matam da khoi na asa yu uda right okay ai santara ung lak jage santam maroi na hade puthokli ba khoi gi union budget asi masi hajik leiriba lairaba mayam si amoin lair nabagi adumba union budget amkhakni aduga hajik BJP sarkar ga chaminariba sen pairaba miyoi singidi hen sen je hen paina nabagi adumba puthokpa union budget ni kaina congress ki mai kai gi thamba aduga hajik puthoraiba ai mamang da thamjagi bang sagi department budget ka je khoi yengu tamda mamang da thadanba khoi gi senfam jidagi handagi senfam jina handarakpa aduga hajik adumba khoi gi coding tawrokpa BJP na hajiki congress na maroina khoi BJP da hajik
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯣꯕꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯕꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯊꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯁꯥꯟꯇ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯇꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯉꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯂꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯏꯟꯀꯔ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯆꯤꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯕꯖꯦꯠ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯥꯗꯅꯤ 2020-25ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯁꯨꯛꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯗ ꯊꯥꯗꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯁꯨꯛꯅ ꯍꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯁꯨꯛꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ MSME ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯤꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯟꯂꯤ 1000 ꯐꯤꯒꯔꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ MSMEꯗ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯣꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯇꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ 50 years ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯤꯗꯤ 50 years ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯦꯔꯥ BJP ꯄꯥꯟꯒꯦꯔꯥ MPP ꯄꯥꯟꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯄꯥꯟꯖꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजाꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯆꯥ ꯀꯣ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ every 10 yearsꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡ ꯗꯦꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯐ ꯌꯨ ꯋꯥꯟ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯨꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯋꯦꯗꯔ ꯕꯤ ꯏꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ BJP ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯩ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ 60,000 ꯍꯦꯟꯅ आर्म ग्रुप आर्म कनो लेरे फोर्स लेरे को आर्म फोर्स लेरे अखोई मूवमेंट अमते यादे अदु यासी अनोब नतेबा लास्ट 1947 दगी ngasi बाउदा एवरी डिकेड ता अखोई इरांग अमम थेंना लाइनेबा अखोई से खरा होगलेना अमुक नमदबा अमुक खरा सही तरा होगलेना अमुक होगलेना अमुक नमदबा अदुगुम्बा लमनेबा अखोई से अदुना अखोई गी ओइना येंगांददी ngसाई अखोइना इंडिया की बजेटना अखोइदे कयम पीद्रे खोत्रे हाय अखोइदि दान लौनबा लैबा मी नतेबा मणिपुर से दान लौनबा मी लैबा मी नतेबा सिदा थोइबा बजेट सिदा उलिबा मयाम से होजि सिदा लैबा मोइगी सिदा कनो थागलैबा होजि की इंडियन एक्सप्रेस ना मोइना थागलैबा सिदा पर ngसाई डिपार्टमेंट मसा मयाम की ngसाई कनो सि येंगांदा से होजि की मोइ सिदा याव जे सिदा डिफेंस ता याव जे 4491732 crore ने से ख्वाइ यामे माना रूरल डेवलपमेंट दा 266 crore ने माइजे अदे सिदा होम अफेयर दा 233 crore ने सिगे अहुम जी नेबा अखोइ मणिपुर दा मोइना फजना तौरक तारगदी अखोइदा पीस प्रोग यादोइसे ओ सी अहुम जी हाना येंगम चंगेबा अतैदी अखोइगी युम साबा सादबा अदुदा सिदी होजि अखोइगी मीजिंग जिदबु नोइ समरायबा अखोइना होजि मयाम कपना लाउना खोंगैजे आईडीपी दे लई मीजिंग जे नोइ चलो तो ओचो चापुर हलो नो स्वाइदा लमन पिरगे हाबदा मोइबु यारकदरो खोइ फर्स्ट टाइम दा खल्लुने अखोइना पामिजे मणिपुर इंटैक्ट ओइना मणिपुर की इकोनॉमी जे रिवाइव तौबा मणिपुर इकोनॉमी जे थ्रू डिफरेंट कम्युनिटी फ्लो तौबदने खोइ पामिजे अखोइना से आईडीपी दे लईबा मीगी तोंगानबा पैकेज अम पियोना लाउ लेरदी अखोइ आईडीपी लईबा मीदो मयुम मल्लो हाइबा पैकेज पियो हाइबा अनी दु याम खेनब लेबा आईडीपी लईबा मीदो पैकेज पियो हाइदे अखोइ हल्लरोइगे स्वाइदा इम्फाल दा लेहनबिरो चुचांबियो जा दु सेपरेट तानबा चामानादरो दु इक्वल राइट पिद्रो अदोइ दु येंगो म चांगेको दु देन शांता सिगी आईडीपी की मतंग लाख तारगदी आईडीपी जी स्टिल हजिक सही इनी बाजल है सही नि अदुम हजिक सरकार न मखोइ के अनस्टेबल होबा जगह हम खत अदुम प्रोवाइडर थमि चाना थंग खरा पीरगा अदो हजिक सु अखोइ इकोनॉमिक ग्रोथ से लेदब तारगजो हाइरिबा मयाम से अखोइ के सस्टेन दौनबा इकोनॉमिक ग्रोथ लाखनबा की लंबी जु सिनदबगी अदुगी वाफम जु लैय पैसा ये लगा इकोनॉमिक ग्रोथ लाओएबा सेंटर दगी पैसा हजिक को 1000 crore पीरगा मी को दंगे येन सेबको इकोनॉमिक ग्रोथ लाओएबा
movement labor ma change movement labor di sida piriba road infrastructure je akoi manipur da sadaba review akoi government dina masana review tawjaga ngasi ngarang yam proudly honorable chief minister irang thong do ani maglan be are na thagal leidana ko adumaina sector khudingi development lakum change ba adugi development do la ganda paisa thadarak ko do mafum chan chat ka do ne ba adu lak ta bida akoi na sa ye samna da india no je hai do viksit bharat ai je kaino society da peace leba nupi angangi crime thok ta ba imung manung da sen tum ke awaba leita ba divorce case masing handarak ba child gi angang nupi masa gi education masing wangkhalak ba wari bo ko then government job tam depend torok ta ba self sustain ora ku dune ba sida piri sidi social welfare da piri sidi 60000 52 crore ka tane ma sida piri sidi adani gi kanona market cap na chawe leba adani gi whole asset gi pav da ko man chawe le lakhs tane ma asset che audi akoi india gi budget se ngasi ka tagi wana te atopa jaga da su yengo ba agi clean energy leitana kano chakhot ya ponte country chakhot ya ponte mahong guding dam sagan mada adu da changi matam wari bo ko adagi environment da solok po mayam ma si mayam factor yam leba akoi na manipur context la ganda sorry akoi na hekta akoi na ko manipur gi kaim yaw be habse akoi ai wakhan da di akoi gi eminent economist mayam ozajing pambiri ko akoi mayam adai politician mayam sina hana akoi gi ni bagi culture se akoi ji sumaina so idp da ai wakhan da as a civil activist moina aina hayan ni di atai kaim na tera akoi gi je hanjan be ada ta di any budget any paisa thara ko je akoi lu da hida ba chapane ba plus to ki ba chapane ba economic activity laitana idp da mi hoji 70000 mi lakh ama lairasu idp gi mi mayam do lakh am piru sine akoi ni da chala piru se ba adu karai da kari economic activity thabak tok dino ba adu gi paisa do rotation sakadam ne magi 1 lakh to na ma kari guma sani adu poto yoni wari bo ko population division sina economic growth ta achauba impact ama pi je akoi society sina khang batangai padam leiba sidai da akoi gi samna da adu na to angle amarom da yeng bide hara ga di yaba jaga am di lei hoje ozana bi ba sagi kano do akoi si manipur sida crisis ama tho obni na nearly 12 months crisis tok pa je achauba business establishment say for example akoi ha sine ko akoi open cash limit account lei je 35 lakh kum lei ko 35 lakh account lei je akoi tham da 32000 je interest hul leba bank da 32000 je kai gumba ai business na ngam da na hun manga mak ta matang thoga di madu bank na moratorium period am period ba moratorium period si 32000 si di ma di interest sum karakane ba aduga kano di lei roi ba ma interest kokpi be wakhan di leite ba wari bo ko sum karakane ba aina 35 lakh ai ngon da lei ba ja plus 32000 do sahi train tha train thoi na ta tha train pan aina moratorium period ni ba do adugi matam mau tinjala kan da interest mu thira kane ba ya aduna prajada madudagi theng da chaitheng do madugi yenga kanda crisis matam sida MSME Manipur da laiba MSME sing small scale industries sing adudagi medium and large scale industries sing da sugumba facility akoina kayani ko loan waiver nataga sakarna maduda kari to we age akhanna package ama madu industry do revive tawno pi ha di madudi yani wa aduna tabada sieng piraktre yum sana piraktre di akoi separate administration ni laite wa koi akoina pamise economy se revive tawno ba people to people context se halakwa adugi halakwa yanaba budget to sida defense ta yauriba home da yauri se how it will be implemented in Manipur do the politicians ing ngang bi ragadi mamang da noi budget si ore kanda Manipur da sigumba kano da trans border terrorism gi thodok thoi wari bu ko cross border kano narco terrorist ki problem thoi adagi samna da north east ta akoi gi khuraizam thobna hai dumaina narco terrorism ji thingna ba akoi akhanna ba kairoma kayani ko daka wai ha je sigi matang da sigumba unit ama north east ki mi myam lamdu khangbo myam na linkhanna ba haidi samna ha ko India Reserve Battalion wagera narcotic ki cell wagera anything linkhanna ba kari gumba gar pirak pra ha maru ba tawudu paliba sarkar jina tawrokta du ki wafam dune hajik adu tawrokta ba je ai kroma ha je ke ko masi akoi program yam na dum laur ga leba laur ga jo koi sarkar na ta da bani khangde na budget se semam budget se thagalam da da ko state tagi su state government tagi su CS tagi su kai dai su loina mak document thari ne support document loi thari ne ko swai jaga ja da akoi gi administration ji ga politicians jing na akoi gi vision je state ki vision je how do we place Manipur in next 50 years se you do don't tawi hajam ni da